Malo ngā rurua Tala Fou se whapoponga fo ile nei o le tautua le radio Samoa i ana tala mai Ausetalia. O le momo atu se ripoti le tamai o le pevesi wa tula mai le bao Israelu ma le Hamas pe ona sila fiu fola le palemio Israelu Benjamin Netanyahu wa taulo na tunu ia mawhai ai loa ma se osfa inga i Gaza e te le fale wa fale anga ina ma awala ai meise ina wa mai ale osfa inga mai le vaenga le Hamas o so fa inga Israelu wa fa nga ia na va le helicopters e anga iai i le tua o yo Israelu ma le Gaza Strip e lata i Ashdod i Israelu. O ata wa fa ilo runga upenga ta fa idangi wa ai ai le mafatia o tangata ina wa afia o latu ainga mamari diu nisi e pele e mai se fa le anga ino me to tino wa auto sanga o tau wa tia e a wali wefu uma. Wari patere 7 News se whala bila vero tau whaola i le wharamai se ri ina o so whai e se tangata i le South Coast of New South Wales i le whiawhia na nafi. Pa mai di pote torosu rua tau sanga o se ri lea na aveane le wharamai i le waalele anga i le St. George Hospital o ro tau whiai e tinga ina. Wali potia e tele manu anga i lona tino e fōlinga na mafua mai se naifi se tulou. O le whaatino ina o suenga leo na o atu se whale i Pomare, ma po ina mai eise li e se furu iwa tausanga a vea tuai le ofisa o leo i naura. Mōria le ali i le whao o manua wha moe ina mai tura i le whamsinonga i le asu se furu walu o kitopa. E le inisi whamtalanga tele o awanoa mai o le nei wha au whaatari ai le suenga a leo lo whanga solo. E toi titi lua se lawa wanoa whainga luenga le Commonwealth Bank mai vaenga SS o aio Ausetalia o le ABC e pe ona whamatala se sui o le uni i le ripoti i le so. Whai mai le Financial Services Union i le mai o talanoanga mai le Commonwealth Bank a Ausetalia e se lau iwa se furu lua wanoa whainga luenga o le a whaamuta mai sini me le pone whapea foi ma Perth mai vaenga o nanga e pe o vaenga tautupe o nanga lautele i asu taitasi e mai se le vaenga e whata wa i fale. O ngā ruenga le a whaamuta ia Novemba, a o istanga ta whai ngā ruenga o toe ofo ina iai nisi ngā ruenga fou. Pai loa se so upo le bank le ripoti lea o le isi foi vaenga o sira iai, ma afu ai suinga, una ua titi foi le mana o mia e tangata o nanga e pe o le everyday banking, ma le whaata wina o fale. E whasa fulu tolu tau sanga o se awa taawale na awina atu le wharamai na ua wheto aire taawale na malanga ne ai, ma se pasi, i se whetaula i ngā ala i le tu i mātu o sini i le pō na pō. O le vaenga o whesosoani whapapawe na taunu watu i le whetaula i ngā ala le i Epping, ma Vimiera Road i Marsfield, i le te o le se fulu rua i le paveao. Whai mai li poti na awe sea mai le fast food tolu tau sanga lea mai le taawale, ma awina atu le wharamai i North Shore, ma e iei manuanga i ona vae peitai, o le ave pasi ma le pasese to atasi sai lunga o le pasi e le iei ni manuanga e pe ona wha maonia mai e leo. O lo wha au nei le suenga po le atonu le mafuanga o le wha lave a o tari ai suenga o lo wha ngā solo a le vaenga o leo. Ma le tala muli e o nga fo isi leisi wha lave tau taabale na tura e mai Pennant Hills Road, pa mai o se taabale ma se wilafi o feto ai i le lata le se fururua i le awa uri o le so i lungo Pennant Hills ma Normanhurst Road. E o mai le temine le o manino mai ni whamtalanga e whaatatau i a i la tau olo o a fia le wha lave ai ua tapunia vaenga umo le ana tele ma ua whailawa si poloka o le a wha i tū. Ua whailoa whai ngā malanga masani a pasi ma ngā ala ia wa suia foi ma ua whautua ina tangata ia alo fia. Ua toi whaamanatu mai e le vaenga o whela ua inga i le atunu urau tele ai mai se lava ave taavale ia utangia tu la fono le awala ma sida foi i le saunga le mu o tangata uma au le i whaia se wha i unga i te leso na afianga e le ngata moia a o so stasi. O lo whaatania nei la le suenga o lo whanga solo leo po ai tonu e se ia mamafuai le fo i whala lave. Ia o tala ia le radio Samoa mai Ausetalia i le nei fo i asolua ma le wha moe le atatu tu e whailo e fo i le asua tai au le temi lava wha penei i se isi o na wha poponga. Ia manuia tele whea mga nuenga o whenga iei masio tātou tunu.